Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru mugezweho nanjye umushakamba fatanije na Sentama wiriwe. Mwiriwe neza mushakamba, mwiriwe mu mahoro. Yego turi amahoro. Yego. Mumeze mute? Natwe turaho, urabona ko izuba ryari rimaze iminsi riva, kavura kaguye nimugoroba, n'ubu ngubu urabona ko ikirere gishobora kuba kimeze ukuntu giherereye. Yego. Gishobora kubyara akavura. Ibintu byiza. Yego. Tugiye kugaruka ku zihe ngingo? Turareba ukuntu Uburundi bwaba buri gushaka uko buganira na M23 mu ibanga. Turebe ukuntu M23 AFC yafashe ibice bishya. Turebe noneho ishyaka rya Joseph Kabila PPRD ryavuze ko ibyo rishinjwa ntaho bihuriye n'umutekano. Noneho tugaruke ku byavuzwe na Minisitiri Olivier Nduhungirehe ubanye n'amahanga w'u Rwanda. Yego. Wavuze ko u Rwanda rutazemera kwikorera imitwaro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bashwishkurije abanyamahanga. Niko bimeze, ariko unarebye by'amahanga, amahanga kugira ngo yirire gusa. Biyakora nama ryaruko. Ni ibirombe. Ni bya bindi urusengero rw'umutezi umuhoro barimo barakaza igiseke cy'umuhoro. Nakubanza n'umuhoro kandi ari n'ishoka cyangwa cyane rwose. Birumvikana. Ariko hagati abarundi bamerewe nabi. Abarundi bari gupfa we. Nazindutse mbona barira umwana w'umusore w'umusuri yatema. Muri Kivu y'Amajyepfo. Kivu y'Amajyepfo biriya Plene. Yego. Cyangwa se ikibaya cya Rusizi. Yego. Kiri kubarya. Kirabarya pe. Kiri kubamira bunguri ariko ni ngombwa. Abahungu barimo baragwa ku marembo y'iwabo. Aba ariyo mpamvu ishobora kuba bari gushaka ibiganiro. Impamvu ni nk'ebyiri umuntu yavuga. Kigaragara Tshisekedi ngo yanze kubongera andi mafaranga. Birakomeye. Noneho yanze n'ubukene Burundi busanganywe, usanga ntabwo buzakomeza iriya ntambara. Kandi intambara burimo burwana ubu ngubu itandukanye n'iya mbere. Yego. Aho zitandukaniye nuko iyo ngubu burimo burirwanaho ngo bwirinde bufite ubwoba ko mu gihe AFCM 23 yaba ifashe kariya gace kagabana n'Uburundi bazabana nabi. Yego. Bazabana nabi nk'abaturanyi. Noneho rero Burundi bukarwana ntambara kugira ngo buburizemo ifatwa rya kariya gace cyane cyane nk'umujyi wa Uvira. Wo n'ubusanzwe wari ubatunze ku bijyanye na biriya bita igitoro, amavuta. Urumva rero intambara barwanaga mbere ntabwo ari iriho ubu ngubu. Ni bya bindi umunyarwanda ajya avuga ngo woge magazi ngo amazi si yayandi. Cyane rwose. Ngo na kapiteni usibye na Suriyantona na kapiteni yarapfuye. Ni benshi bo navuze n'uriya nuko nabwo nabonye ari umusore, ni umusore ukiri muto cyane. Ni umusore ubona ushobora kuba yaravutse nko muri mu mpera za 90 na. Yego. Ushobora kuba afite imyaka mike ari nko muri za 96 na 7 aho ngaho n'umunani. Birumvikana nibo bagezweho muri iki gihe kwinjira mu gisirikare. Yego. Kubwo ko imyaka yabo nyine bibemerera. Twinjira ku ngingo ibanza.
twinjire ku ngingo tuzirambure. rero ko Burundi bwaba bushaka gushyikirana rwihishwa mu ibanga na AFCM na AFCM 23 bimeze bite? Ni amakuru agaragaza ko hari byatangiye ubundi bivugwa ko hari ubuhuza hagati ibiganiro hagati y'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi. Twabitangaje ko hari intumwa z'u Burundi zaje mu Rwanda, ejo nibwo amakuru yamenyekanye ko hari n'izindi z'u Rwanda zahuriye mu Burundi n'iz'u Burundi hariya mu Kirundo. Yego. Rero amakuru akemeza ko hashobora kuba haba hari narimo n'aba M23 bakaba batarimo kuvugwamo, cyane ko ikibazo cy'u Burundi na Kongo n'u Rwanda nako ntabwo ari cyo cyonyine cyahuza u Burundi cyangwa cyatuma u Burundi bujya gusaba imbabazi cyangwa buhaguruka. Bikagaragaza ko imyaka kimaze imyaka umupaka w'u Rwanda n'u Burundi umaze ufunze, ntabwo uyu munsi aribwo waba ibiganiro bije. Ikigaragara ni ikibazo cyo muri Kongo. Ngira ngo ufite n'inyandiko bigaragaza iby'ibyo biganiro wayidusomera. Reka tuyirebe tubivugeho. Ubwo n'ibyo uvuga. Yego, noneho turi bugaruke tuyisesengura. Kirundo ni inkuru yanditswe na SOS Media Burundi. Niyo dukesha amakuru. Ngo Kirundo rero ni hariya mu ntara Burundi, hano winjiriye mu Bugesera. Ahandi umugabo witwa Neva yatukiye abanyarwanda. Hariya ajya ngo uzadupyonda natwe tuzamupyonda. Niba ari ukubyoroga uzatubyoroga natwe tuzamubyoroga. Ariko Burundi bujya bushimisha bagira abaperezida basekeje, umwe bazatumesha undi agira imvugo imeze ukuntu urimo no kwirarira cyane. Ngo Kirundo. Yego. Les renseignements civils et militaires burundais et rwandais se sont rencontrés ce lundi au chef-lieu de la province Kirundo, nord du Burundi, non loin de la frontière est avec le Rwanda. Ngo abashinzwe iperereza haba mu gisivile no mu basirikare abo Burundi n'abo Rwanda ngo bahura kuri uyu wa mbere, ubwo ejo hashize. Bahurira ku murwa mukuru w'intara ya Kirundo, ariho hafi yaho hafi y'umupaka w'u Burundi n'u Rwanda, ubwo uriya mupaka wa Nemba Mushakamba. Ubwo abatazi Nemba ndanyura hariya Bugesera, unyura ahitwa za Riviere, ugahinguka ku Ramiro hashamikiye imihanda ibiri, umanuka muri Gashora wambuka no muri Ngoma hitwa za Rukumberi, urawureka ugakomeza ugenda imbere werekeza i Burundi. Cette rencontre qui s'est tenue à huis clos a commencé vers 10h du matin pour s'achever à 16h selon des sources sur place. Yari inama ikomeye rero. Ngo iyi nama yahuje izi mpande zombi yabereye mu muhezo. Yego. Umuhezo muri kuvuga ntabwo baba bashaka ko hagira amakuru asohoka. Yatangiye rero isaa 4 za mu gitondo, isoza isaa 10. Yego. Mushakamba ni ukuvuga bamazemo amasaha 6. Iki nicyo kikwereka ko inama ari ikomeye cyane. Rero ngo akaba ari amakuru atangwa n'isoko y'amakuru y'aho ngaho hafi ari mu Kirundo. Yego. Muri gakomeza iti tout au long de la route menant à l'hôtel Royal North Hotel où la réunion a eu lieu, l'accès était bloqué tandis que des militaires et policiers de deux pays assurent
umuhanda werekeza kuri iriya hoteli yabereyeho iyo nama, ni hoteli yitwa Royal North Hotel. Umuhanda werekezaho ngo wari urinzwe n'abasirikare n'abapolisi b'impande zombi. Shakamba rero urabona ko ahangaha kuri iki baravuga ko umuhanda werekeza kuri iyi Royal North Hotel wari urinzwe ngo n'abasirikare n'abapolisi b'impande zombi. Ubwo kuvuga impande zombi ni ukuvuga ab'u Burundi n'ab'u Rwanda. Muri gakomeza iti cette rencontre qui fait suite à une première tenue au Rwanda il y a 2 semaines est perçue comme une lueur d'espoir, alors que des sources proches de l'affaire disent que parmi les points à l'ordre du jour figurait la question de la réouverture des frontières entre les 2 pays sœurs, nations de la région des Grands Lacs d'Afrique fermée depuis janvier 2024. Iyi nama yabaye nyuma y'ibyumweru bibiri ikurikira yabereye mu Rwanda. Kandi ikaba igaragara itanga icyizere nk'aho ibi bihugu byombi bivukanye baravuga ngo ni kimwe n'igishitsi cy'ikindi. Biratanga icyizere ko hashobora kubaho mu byaganiriweho ngo haganiriwe ku ifungurwa ry'umupaka. Icyihutirwa cyaba gufungura umupaka uhuza ibihugu byombi wari wafunzwe mu kwezi kwa mbere 2024. Kuvuga umwaka umaze kurenga. Yego. Hano bakandika ngo l'autorité burundaise accuse le Rwanda d'entretenir des groupes armés qui veulent stabiliser le territoire burundais. Aho umunyamakuru ugendana mugaya ko atabuze ibyo neva kugenda. Baravuga ngo Burundi ngo burega u Rwanda ngo kuba ngo rushyigikiye abarwanyi bashobora kujya guteza umutekano muke mu Burundi. Ariko nta nubwo uyu munyamakuru agaruka no ku magambo ya Neva yavugiye i Kinshasa. Yaba yagarukagaho ubwo yakumva ukuri kw'ibi bibazo, cyane ko Uburundi nabwo bwafunze, ntabwo u Rwanda rwigeze rufunga. Yego. Yego. Kugira ngo nibyo ngibyo twavuga kuri iyi nkuru. Ejo hasohotse n'indi. Yego. Ejo hasohotse n'indi nkuru nanone navuga ngo ujya gusa nayo. Yego. Ku manywa bavuze ko babonye imodoka za gisirikare z'u Rwanda zirimo abasirikare b'u Rwanda, abayobozi ndetse n'abarinzi babo, ngo zigeze mu Kirundo, ngo umutekano wari wakajijwe cyane. Yego. Bavugaga ko inama igiye kubera muri hoteli. Yego. Ndeba ko iyo hoteli bari banditse yitwa ku hoteli kwa Sinzi Nkayo. Ubwo ni iyi ngiyi ishobora kuba ari iyi ngiyi kuko urumva ko ni nayo yabereyemo inama. Yego. Wenda aho ngaho wayivuza yitiriye nyirayo. Ariko ubundi izina rya hoteli ni ririya, ni hoteli. Ubwo rero wareba ukibaza uti yego, ese ibibazo by'u Rwanda n'u Burundi yego ko tuzi neza ko byatangiye kubera M23, imipaka yari ifunguye, ibintu ari amahoro kuva nkuru nziza ibyo byarangira. Yego.
mu gihe Neva yohereje ingabo muri Kongo zitangiye gukubitwa Kisekedi aramubwira ati funga umupaka. Umupaka urafungwa. None intambara yegereye imipaka ye. Neva arashukika. Kisekedi we nigeze afunga. Aramubwira ati funga, waremera arafunga. Neva yabaye uwa mbere mu kuvuga ngo yarashutswe ngo avuge ko azatera u Rwanda agakuraho ubutegetsi, ariko ntabwo yashutswe, wenda nawe yarayifite muri gahunda mushaka ahubwo yakiriye amafaranga hamwe n'abanyamakuru ahari. Urumva ibintu uvugiye iw'abandi, ahantu wagiye ubushyitsi ukavuga ibintu utavugiye iwawe, aba baguhaye akantu gatuma ubivuga. Haciyemo iminsi ari iwe arati ngo si Kagame ko banse se konkete, ati ndabona uyu mugabo agiye kuzaza kunkubita. Duseke misivo yarize Bujumbura. Ibyo birarangiye, arongeye ati uzatubyoroga tuzamubyoroga. Haciyeho iminsi arongera aritanguranwa ati naganiriye n'inshuti z'u Rwanda ngo bari kuzungukira mu bitero mu ntambara yacu bakureyo amaso. Haciyemo iminsi abari bohereza inkenuza hariya, ariko yarongeye aravuga, yarongeye abwira abantuza nanone. Ariko nyuma yaho yohereza intumwa mu Rwanda, none nabo bamusanze iwe. Ubwoba ahari ariko ubwoba ntibwabura. None se ingabo zawe zikubiswe n'inyeshyamba, zikubitanwa n'ibindi bihugu, izo nyeshyamba zafashe ingabo zawe nyinshi. Mu minsi izo ngabo zawe zimaze zarafashwe, ziri nk'aho ziri mu myitozo, kuko urumva ntabwo waba mu ishyamba warafashwe. None se barafungiranye, hari ibibazo se Burundi bufitanye nabo? Ni nk'aho bari mu myitozo. Rero uba ubona ko abantu bazafasha abo bafashe kuza kugukubita. Aho rero nta kuntu utagira ubwoba. Arega buriya Neva iyo agiye kureba asanga nta basirikare asigaranye bo kurwana. Abo yabigezeye barwana bafatiwe ku rugamba, abandi baricwa. Abandi banze kurwana arabafunga. Uyu munsi abasirikare basigaye nabo bafite ubwoba, kuko rwakubita abandi nabo rwabakubita. Ubugute n'abandi barapfuye cyane rwose. Ubu nabo babaye nk'abanyekongo, gahunda no kwirukanka umubiri nugera twese dore shanje. Mbibonye mu kanya, hari ahantu mbibonye Kongo biruka. Hari ahantu mbonye ako kantu mu rurimi rw'igifaransa ngo ibyo bakora ngo ni ugutakaza, ngo batakaje Goma, batakaje Bukavu, ikindi gisigaye ngo ni ukwiruka. Yego. Ariko ntango waba uri uwo kurya inka. dore ngaka ngo kanditswe n'uwitwa umwiru wo kwa Rutsoro, ngo sérieusement compter sur l'armée burundaise pour protéger la République démocratique du Congo, c'est comme mettre un filet de pêche contre un tsunami. Ngo mu by'ukuri ukwiringira ingabo z'u Burundi ko zizarinda igihugu nka Kongo. Yego. Ngo ni nko gushyira umutego, uriya mutego inshundura zizazira bifi, ukazishyiraho harimo tsunami mu kiyaga cyangwa mu cyuzi kirimo tsunami. Ngira ngo ni cya kintu kimeze nk'umuhengeri cyihuta. Ngo icya mbere les Burundais arrêtent de défendre Goma. Abarundi bari barahiriye guhagarara kuri Goma, akayirinda ntifatwe. Yego. Akandika imbere ya Goma ngo perdi. Buza barayitakaje.
ils ont promis de tenir Bukavu. Bari barasezeranye ko bagomba gukomeza Bukavu. Yego. Akandika imbere yaho ya Bukavu ngo perdu. Et maintenant, ils se sont encore fait chasser de Kaziba. None n'ubu ngubu birukanwe Kaziba. Kaziba ni hirya muri Kivu y'Amajyepfo. Yego. Naho bakandika ngo perdu. À chaque bataille, kuri buri rugamba, urugamba kuri mirwano, ils prennent la fuite plus vite que leur propre ombre. Kuri buri rugamba ngo biruka kurusha igicucu cyabo. Si Kinshasa pense encore que le salut viendra du Burundi, c'est que le niveau de désespoir a dépassé la stratosphère. Non, niba Kinshasa yizeye ko agakiza kazava ku Burundi, ibyo rero bivuze ko gutakaza icyizere byo bimaze kurenga buriya ibice bitatu. Igice cyo hejuru y'ibindi cyitwa stratosfere. Akavuga ngo icyizere rero cyaba kimaze kuyoyoka ku buryo kirenga kuri kiriya kirere cyitwa stratosfere. Rero ahangaha icyo bivuze uretse nawe undi bavuga ngo ingabo ngo ntizarinda n'amashu. Sinzi hanyuma y'amashu hari iki. Iwe ni nk'aho yashatse kuvuga ko ingabo z'u Burundi zitarinda kiri hanyuma y'amashu gishaka. Ntiyarinda na dodo. Amashu na dodo birakomeye. Ngo ni dodo ikomeye. Bwana Sentama. Yego. Ibi rero nibyo bituma benshi mu basesenguzi n'abandi bavuga ko Kongo mu biriya biganiro byari birimo na ku Burundi, biriya biganiro by'u Burundi n'u Rwanda bashobora kuba babitumiyemo n'aba M23 cyangwa se bikaba bitegurira u Burundi kuganira na M23 kuko nta kindi ku kibazo cya Kongo u Rwanda rubwira uwo ari we wese uje mu biganiro usibye kumusaba kuganira n'uwo bahanganye. Ubwo rero nta wundi bamusaba no kuganira na M23 cyane rwose. Kandi ni ngombwa, ntabwo uyu munsi dukurikije ahantu M23 igeze. Yego. Kongo yaba inshuti yaba umuvandimwe, ni umuvandimwe cyangwa inshuti ya kure y'u Burundi. Uyu munsi Kongo ya Kinshasa ariko niyo mvuga. Umuturanyi wa hafi w'u Burundi uyu munsi yamaze kuba AFC M23 kuko niyo ifite plane naho itarafata igiye kuhafata. Niyo ifite Uvira, niyo igiye gufata muri Tanganyika mu bice bihana naho itarafata. Umuntu yavuga ati zahafata dukurikije uko ishusho ingabo z'u Burundi. Ukuntu izi shusho butsikana, ukuntu nta na hamwe zigeze ziyitsinda, nta kubuza. Ngo icyo ni nacyo gitera ubwoba perezida w'u Burundi. Niba rero nk'umuntu wabaye inyeshyamba agomba kumenya icyo gukora hakiri kare. Azabigenza agomba kwemera guca bugufi imbere ya M23 cyane ko bamurusha n'ibikoresho bya gisirikare. Ntabwo amazi yaba yararenze inkombe. Oya, M23 ishaka amahoro. Yego. Apfa kwemera kondisiyo ibyo bamusaba. Bamusabye si bimugoye yagenda. Nta bimugoye kuko ntabwo ababwira ngo basubire inyuma. Yego. Nta nubwo bamubwira ngo kuva mu Burundi, ntabwo bakeneye kujya mu Burundi. Yego. Icyo bamusaba ni kimwe, kwemera ingabo zakazitwara akanemera ko atazigera abagabaho igitero. Icyo nicyo rwose kutajya mu Burundi. Kandi ibyo ngibyo ntibyamugora. Yego. Ntibyamugora kuko n'ubundi ntateze kujya kuva muri Kongo. Kongo si ye ahubwo n'umuntu yibaza icyo akora yo.
ntabwo umuntu asobanukirwa ariko yarandikiye akagiyeho iyo umuntu yoherezaho ingabo zirenze 10,000 kiriya cyari ikiraka ariko yagihombeyemo yego cyaramuhombeje yapatanye nabi yego twajya ku ngingo ikurikira twakomeza tukajya ku yindi ngingo kuri iyi ngingo y'ibice M23 yafashe harame ibi bice M23 yaba yafashe ntabwo mwumva neza ni kuri iyi ngingo y'ibice M23 yaba yafashe yego tujye kuri iyi ngingo y'ibice M23 yaba yafashe mbere yuko tuyigeraho yego ngo General Dome yaba yapfuye ariko Dome muramuvuga nk'ubyiruka ariko ubundi ni Dominique Dominique ndaruhutse baba bamuhaye ikiruhuko cya burundu yagiye mu kiruhuko cya burundu sinzi niba nawe amakuru yakugezeho biravugwa ko M23 yamuranye nayabonye mu gitondo bashobora kuba yagiye mu kiruhuko cya burundu yego ntabwo turayemeza 100% ariko biravugwa cyakora byo ni ukubivuga wenda tuzigama kuko ntawe ubizi neza niba ari ukuri ko hari benshi twabonye tubika tukabona barongeye baragarutse ariko ikiriho biravugwa ko ngo ashobora kuba yapfuye yaguye mu mirwano yego ahubwo ndibutse ko hari amakuru yego tubijyanirane n'iyi ngingo yego uribuka ko hari abo M23 uretse gufata ikuye muri biriya bitaro aba FDLR na FARDC bari barigize abarwayi kandi batarwaye hari abo bimaze kuba inshuro ebyiri mu byiciro bibiri hari abandi baherutse gufatwa yego byose biri kugirwamo uruhare n'abantu bitwa uriya muryango wa Médecins Sans Frontières cy'abaganga batagira imipaka ibiki bigiramo uruhare Médecins Sans Frontières niyo ifata bariya barwanyi ikabita abarwayi niyo biba biri gukorwa hagati ya Kinshasa na Médecins Sans Frontières iyo baba barayihaye iki kugira ngo ibyemere sibuye sari ibyo batanga Kinshasa ibanza kubaha Tshisekedi datanze amafaranga atanga ibuye noneho hari gahunda yego iyo gufata abandi cyane abari muri biriya bigo bya MONUSCO yego ngo bakabashakira amakarita n'ibyangombwa by'uko ari abakozi ba Médecins Sans Frontières kuko Médecins Sans Frontières nuza yayo manda yayo igiye kurangira ifite mu burasirazuba noneho ngo ikazagenda ibatwaye nk'abakozi bayo noneho ikabajyana bakazahindukira bakabajyana Kinshasa ariko nyine amakuru turayafite nk'uko tuyafite ni nako M23 yafite mbere yacu none barerekeza he noneho ubwo nyine bazajya batambuka bavuga bati we nturi umuganga uri umukongomani wa hariya turakuzi banazane na mama we yego bamubwira ati mwana wanjye wabaye umukozi w'uyu muryango ryari buriya ntabwo byaba bimeze nka baba bamwe bava South Africa bakaza bakitirira ibindi bihugu bakaza n'ibyangombwa by'ahandi cyane bakoze nkabo ibimeze kimwe gusa ayo mayeri yose arazwi yego biragoye ko yazarya bahimba ndi rero ari yaranze turebere ibice intare zafashe intare rero zafashe ibice bitandukanye byinshi intare zafashe ibice zafashe biriya bice muri Masisi epfo ngo ahitwa Busoro na Kayanja yego na Kayanja zifatanya Byondo ngira ngo twaranayivuze muri za Rwashi abo bose rero akaba ari inzira izifungurira amarembo ya Warikare yego bikaba byoroshye kumanuka bajya muri Warikare ubwo aba ari inzira y'amashyamba
iyi Busoro na Kanja biri hehe na Nyabyondo? Nyabyondo iri hepfo ya Masisi. Yego. Njyaho na Kayanja niwe iherereye. Busoro rero hari Busoro ebyiri. Yego. Gusa ndi bumenye Busoro iyo ariyo, hari Busoro igaruka hino kuri mu bice bya za Tambi na akarangira ngo bari barahafashe mbere yabari imepingi yo rero nayo Tambi barahasanganwe kuko Nyatura abazungu herutse no kwagaba ibitero hica abaturage. Buriya ukuntu hameze yahagabye ibitero buriya igice cya Tambi hari ukuntu iyo umanutse ukagera kuri wa mugezi wa Rushoga. Yego. Wambuka werekeza ahitwa za Ruhinzi, ahitwa za Miyanja n'ahandi gutyo. Hakaba hakurya rero ya za Tambi wambutse amazi, wambutse umugezi. Biroroha rero ko yaturuka hakurya akajya gukora ibikorwa bibi hakuno. Cyane mu gihe yaba hafite ibyitso. Yego. Murangira inzira bimubwira biti ingabo ziraha. Noneho akagenda yihishahisha. Rero hariya rero urumva iyo umanutse Masisi ukagenda ukajya ukerekeza Nyabyondo, kuri wa musozi wabonye uri hejuru ya Masisi inyuma niho hari za Gahanga, za Miyanja, za Mitando, Gasura, ibintu nk'ibyo. Noneho bikamanuka bikagera epfo bikagera aho bigabana kuri urwo ruzi rwa Rushoga ureba Tambi za Gahira hakurya. Yego. Aha rero hariya aho ngaho narimvuze hakurya ya Tanga za Tambi na Gahira hakurya y'urwo ruzi. uva nka za Gahira werekeza Masisi wambutse. Ntabwo M23 yari yahafata. Yego. Noneho byatumye igihe yarwanaga Nyabyondo. Turumvikana. Yego ndakumva neza. Igihe FCM 23 yarwanaga Nyabyondo. Aba FDLR Nyatura n'abaya bose bafatanya. Banyuze hirya baragenda bahinduka igasheberi hahandi muri yasanga. Barahatera. Yego. Ariko bahanyura bazi ngo abasirikare AFCM 23 bose bamanutse bagiye muri ibyo bice by'Inyabyondo. Mu by'ukuri byari nko kubaturuka inyuma. Yego. Ariko barahakubitiwe, barakubitwa bidasanzwe. Kugeza noneho ubwo basubira inzira isubira aho ngaho za Miyanja, Gahanga n'ahandi. Yego. Ubu rero ahantu ubwo bameze rero nk'abasigayemo hagati. Niba yamanutse ikagera za Nyabyondo, uvuga imanuka ibasize iburyo. Yego. Noneho bakaza kumera nk'abantu barimo basigaramo hagati nka kwa kundi bajyaga barwana muri bwite. Zasohokamo rero byabagora. Yego. Ngo ahandi yafashe ni muri Kivu y'Amajyepfo. Yafashe yamaze kuba imirwano ikaze, ngo hari umurundi ngo wisize urusenda. N'ahantu ikaziba. Yego. Niho yungukiye tekinike ya nyuma mu kurwana yitwa kwiruka. Yego. Ngo yari afite ibirindiro bigera muri 3 aho byose yabyambuwe. Ibyo byose byarangiye rwose. Akirukanka ngo byatumye n'iriya teritwara Warungu yose ijya mu maboko ya nako ni teritwara yego Warungu yose ijya mu maboko ya M23. Ngira ngo ntitutatinda cyane kuko makuru yaho arisobanura. Yego. Mushakamba ariko wenda ikintu twasobanura aha ngaha. Nze wakantu ureberaho. Yego.
niko kaza kudufasha kugira ngo ubyumve neza. Ndebe urebe aka kantu ufungura ukarebe ariko kadufasha gusobanurira abantu. Hari abantu bibaza ese iyo bagiye Warungu na za Mwenga yego Uvira biri hehe? Mushakamba ngira ngo urabona Uvira biri ubu bameze nk'abamaze kwitambuka. yego ahubwo bameze nk'abagiye kugera ahitwa Baraka. Baraka urahabona hasi hanyujemo ikaramu y'icyatsi kibisi. yego hari inyuguti itagaragara handitswe mu mazi. ubwo rero icyo twabwira abakunzi bacu ni uko babaye nk'aba muri za ndimi zabo ngo ni kudoginga babaye nk'abaca kubwira basa nk'abayisize inyuma ariko batayegereye bagenda bamera nk'abashaka kuyigura. Uvira ikaba irimo hagati. yego ko aba mbere urabona ngira ngo urabona Minembwe. Minembwe noneho reba ako kantu urwo rukiramende ruzenguruka. yego uzamuke kuri uwo murongo urebe iyo mfuruka. uyu munsi AFCM 23 tugeze kuri iyo mfuruka. iyo ugeze kuri iyo mfuruka urabona ko isa n'iyagiye gutangira epfo ya Uvira. ku buryo nta mwanzi wahavayo. yego nta n'uwahanyura n'ubanyura babona. yego urubuga iki kintu gishobotse Uvira inzira yabisigaje ni y'amazi nabwo kwerekeza i Burundi. yego icyo nicyo nashaka kukwereka kuri iyi map. birasobanutse. ubwo rero iki nicyo kidufasha gusobanura hariya kuri biriya bice hariya rero ureba hariya urwo rukiramende na za Kaziba niho ziherereye. hariya ni ahantu haba amabuye y'agaciro mu Shakamba. ejo bundi koko numvise bavuga ngo Ventura ageze mu kirombe cyo muri Kivu y'Amajyepfo. bari basanzwe bahekenya nk'ibintu bafasha ahantu hari amabuye y'agaciro. ubwo noneho barayahekenya ariko ntacyo biri bubamarire n'ifu irimo nkeya ntabwo iri bubahaze. iturufu basigaranye yo kurwana ibyayo biri kurangira. amenyo barayasya ariko n'ifu ni nkeya cyane. twajya ku ngingo ya 3 ishyaka rya Joseph Kabila PPRD ryavuze ko ibyo rishinjwa ntaho bihuriye n'umutekano. yego Shakamba tukirivuga hari abantu barikomokamo bari bitabye baravuzwa. icyo namenye barabajijwe barataha. bimeze bite inkuru imeze ite? ku munsi w'ejo abarwanashyaka ba PPRD ya Joseph Kabila bari imbere y'ubushinjacyaha bwa gisirikare Kinshasa. bavuze ko bashinjwa ibyaha bidafite aho bihuriye n'umutekano w'igihugu. Ferdinand Kambere umunyamabanga wungirije wa PPRD yabitangarije Radio Kapi agira ati ibyo turegwa ntaho bihuriye n'umutekano w'igihugu. yavuze ko yabajijwe ibibazo nk'ibyo ibibazo bitandukanye mu gihe cy'amasaha make imbere ya Vice Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu. uyu muyobozi w'ishyaka rya Joseph Kabila yagaragaje ko yatangajwe n'ibibazo by'umushinjacyaha wa gisirikare bireba inama ya PPRD yabereye i Nairobi ku bijyanye no kuvugurura iri shyaka rya Joseph Kabila wahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. nawe tekereza kugira ngo ubushinjacyaha bwa gisirikare bukubaze iby'inama ya politiki
ni ukuvuga noneho Tshisekedi kuri we inama ishyaka ryakora n'inama. Yego, noneho ikibazo ni ukukijyana mu gisirikare aho kugira ngo kigume muri politiki. Urumva ko harimo ibintu by'iterabwoba cyangwa gukangata. Mu bandi bari bahamagajwe harimo Obini Minako, visi perezida wa PPRD, na Emmanuel Ramazani Shadari, umunyamabanga. Mushakamba umbabarire uhagarara aho ngaho. Ramazani Shadari ashinzwe ikinisha. Ni umunyamabanga uhoraho, secrétaire général. Mushakamba abandi twese ariko turebe Ramazani Shadari. Ramazani Shadari tumuzi nk'umuntu wigeze kwiyamamaza, yiyamamaza hamwe na Tshisekedi bwa mbere. Ramazani Shadari tumuzi nk'umuntu uhora acecetse, nubwo tuvuga ngo Kabila araceceka ariko Ramazani Shadari aramurenga. Buriya nta Ramazani Shadari amushinja iki? Kandi urumva ngo barakoze inama aho AFC yayikoreye. Ubwo ikibazo ni ukwicara mu byicaro bya AFC. Aho AFC yavukiye namwe akaba ariho mujya gukorera inama. Mu byicaro bya AFC intebe AFC yicayeho nta wundi bakwiriye kwicara. Icyo nicyo kibazo gihari. Ubwo rero wafata ibyo babajijwe, wabihuza n'ibyo minisitiri Bemba amaze iminsi abashinja, ugasanga nta hantu bihuriye. Mbuka ko bavuze ko ngo abanyama PPRD ngo iri inyuma ya FC, ndetse ngo Joseph Kabila niwe byose, ngo niwe utanga ubufasha bwose. Ugasanga imvugo y'abanyapolitike ba Kinshasa iravuguruzanya cyane. Uko niko byifashe. Twakomeza? Yego, twakomeza. Reka turebe rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze iki ku bijyanye n'umutwaro Kongo Kongo yikoreza u Rwanda, ndetse hakaba n'amahanga ayishyigikiye. Bimeze bite? Hagati aho ngo umwuka uratutumba, mumeze neza, umwuka mubi. Yego. Mu nteko ishinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, nyuma y'aho visi perezida wayo asabiye Kamere kwicwa. Yego. Ngira ngo warabyumvishe ko visi perezida w'iyi nteko yasabye ko Vitali Kamere ariwe perezida w'inteko akwiye kwicwa. Yego. Witwa Mboso. Yego. Yatangaje ko Kamere usanzwe ari perezida w'inteko ishinga amategeko akwiye gupfa. Ubwo yagaragarizaga abayobozi gakondo bo mu ntara ya Mai-Ndombe uko umutekano wo mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba. Uyu munyapolitike wigeze kuyobora inteko ishinga amategeko ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yavuze ko abapfumu n'abarozi bo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakwiye gukora imigenzo kugira ngo Kamere apfe. Yego. Iyi mvugo n'iki kibazo ku bayobozi babiri b'inteko ishinga amategeko urabyumva ute, urabibona ute? Ndabibona ni ibisanzwe muri iriya leta ya Kinshasa. Ko bahora muri bombori. Kugira ngo n'ubushize wabonye ko bashakaga kumweguza, byari ibintu bikururana. Ari ibintu bikururana cyane, ubona ari umwuka mubi. Rero kuba bikomeje gutyo ni hahandi bibasira, ntabwo nabishyira kure ya hahandi bibasira abavuga ururimi rw'Igiswahili. Kuko Kamere tumuzi nk'umuntu ukomoka mu Kabarungu. Yego. Ni iwabo. Ngora Tshisekedi burya niwe akomoka. Rero kuba Kamere bamwibasira biri mu mujyi umwe na bya bindi byo kwibasira abaturuka mu burasirazuba. Mushakamba biriya nibyo twigeze kuvuga, batangiye bareba amazuru. Yego. Babona umuntu ngo taranzoro naye, ngo dore iryo zuru rye.
ibyo biva hari abavuga ikinyarwanda bazi ko bo batazagerwaho noneho ibyo byose biraba biragenda biba nka bya bindi bavuga ngo imbeba erige umuhini yototera isuka abo bose bavuga ikinyarwanda bande bose abo bavuye hagiyeho uvuga igiswahili biriya rero bigaragaza ko ejo hazajyaho n'undi utari asanzwe muri abo ngabo bibasiwe rero ibyo bintu biriho hariya ni ikibazo gihari gikomeye cyane muri leta ya Kinshasa ni ikibazo bahoramo ngira ngo ubona abicwa ubona abafungwa hari n'abafunzwe ubu ngubu tudashobora gusobanura n'impamvu zabo nta ni uzambwire igihe nzagushakire gihamya urumva rero uko bigaragara nta kundi ni bya bindi bya Kinshasa byo kwibasira abantu bitewe n'aho baturuka yego ariko mbere bibasira abandi bibasira abavuga ikinyarwanda kamere yari atazi ntabwo yari azi ko we azagerwaho buriya rero hari n'undi ureba bibasira kamere yego agaceceka akishima atazi ko nyuma ya kamere ariko yego twigere ku nkuru yacu Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda ejo yaganiriye n'umuyobozi ushinzwe politiki mpuzamahanga mu muryango w'ubumwe bw'uburayi Kaja Kalasa amubwira ko u Rwanda rutazemera kwikorera imitwaro ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Minisitiri Nduhungirehe yabwiye uyu mugore ko intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itatangijwe n'u Rwanda kandi ntiruteze kwemera kwikorera imitwaro ya Kongo ijyanye no kunanirwa kuzuza inshingano mu mikorere n'umutekano ariko uko ni ukuri ibi rero byose byazamutse kuva aho M23 ifatiye Goma na Bukavu ibihano bikazamuka akabona abanyekongo bavuga ikinyarwanda M23 irimo ibarokora ibi rero nibyo byateje undi mwuka nk'uko bivugwa rero iki kiganiro cyabereye i Buruseli abwira Nduhungirehe abwira ababo mu muryango umwe bw'uburayi ko u Rwanda rudatewe impungenge cyangwa nta kibazo rutewe n'ibyo bihano dukwiye kugira ikibazo umunsi umutekano warwo waba utameze neza yagize ati impungenge ku mutekano w'u Rwanda zakomeje kwirengagizwa no guteshwa agaciro mu gihe hari ikibazo gishingiye ku ngabo zifite imigambi mibi zifatanije n'umutwe w'abajenosideri wa FDLR n'igisirikare cya Kongo zari zijyamiye amajanja ku mipaka yacu. Nduhungirehe yakomeje avuga ko kubogama no kwibasira u Rwanda mu kibazo cya Kongo nta gisubizo bizatanga kuko bitesha agaciro inzira z'ibiganiro zatangijwe n'umugabane wa Afurika kandi u Rwanda rukaba rubiha agaciro gakomeye. Aho ngaho rero niho yamubwirije ukuri birangira undi nawe wabuze icyo arenzaho. Niba ibyo yabwiwe azabijyana muri nuza mu bumwe bw'uburayi bukisubiraho simbizi. Mushakamba ahubwo ari ukuvuga kubabwira yaba habagaho n'inzira nyinshi zo kubabwira bose bakabwirwa nk'uko uriya yabwiwe kuko ubona bakora n'ibintu niba ari ukubikora babyangiza ku bushake niba ari ukutabimenya babireba bikakuyobera. Kubimenya si ukutabimenya ahubwo ni ukubikora nkana bakabyirengagiza bagakunda amafaranga. Ni ukubikora nkana kugira ngo bakunde bibe impumyi yitwa Kisekedi. Yego. Kisekedi rero bazanamwica
iba ni impumyi koko Mushakamba. Hano imbere yanjye mfite inkuru hagiye gukoresha hasi. Uti ni uko abandi baba za BM barwanisha n'izindi wowe ukikora ugafata umwuko wowe n'ingabo zawe mugafata imyuko ngo mugiye kurwana. ese ko akoresha abapfumu nibo arimo akoresha ahangaha barimo baravuga ngo des milliers des anciens maïmaï appelés Chekalangwa et Babuyu qui combattent avec les différents esprits tels que les démons, les abeilles, les foudres, le sommeil, etc., sont arrivés sur les lignes de front. Donc, abahoze ari abamayimayi ba kera bitwa ba Chekalangwa n'Ababuyu, yego, bajyaga barwanisha imyuka mibi n'abadayimoni n'inzuki n'inkuba n'ibitotsi. Sont arrivés sur les lignes de front. Abo ngabo ngo nibo bageze ku mirongo y'urugamba. Yego. La guerre vient de commencer. Intambara yagize yatangiye. Je vous assure que les images aujourd'hui sont très choquantes. Ndabahamiriza neza ko amashusho y'urugamba y'uyu munsi ateye agahinda. Les militaires rwandais ont été frappés. Barimo bararwanisha abazimu n'iki, abazimu bararwanisha ibintu. Ikindi ngo reste vous abonner, reste informé à vous abonner, mukomeze mumenye amakuru ariko mufata n'ifatabuguzi. Thousands of the ancestors Maimai called Chekalangwa and Babuyu fighting with the different what? Simo hano bavuga Simo. Urabareba rero aho bahagaze ugasanga ni abantu bishwe n'inzara bananiwe. Abangaba ngo nibo baje ngo kurwana kandi ngo bagatsinda ngo kuko bakoresha imyuka mibi. Aho barwanye nta nsinzi yabo tuzi. Ntayo tuzi. Ubwo rero nababwira iki? Twagana ku musozo. Tugane ku musozo Mushakamba, dushimira abantu bose bari badukurikiye, dushimira abakunzi bacu, tubabwire ko twaganiye ku ngingo zigera kuri 4 zivuga. Ya mbere iragira iti Uburundi bwaba burimo gushaka ibiganiro mu buryo bwihishwa kugira ngo buganire na AFC 23 n'ibanga. Twaganiye ku ngingo iti 23 AFC yafashe ingingo ya gatatu yari ishyaka rya Joseph Kabila PPRD ryavuze ko ibyo rishinjwa ntaho bihuriye n'umutekano. Ingingo dusorejeho ni uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungire yavuze ko bazemera kwikorera imitwaro ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka rero dushimira abari badukurikiye Mushakamba, tubabwire ngo bigirwe neza. Bakande like, kanda rimwe kuri buri inkuru, bakande share ikandwa inshuro zingana n'umubare w'abantu ushaka gusangiza amakuru. Ikindi banatwandikira babicishije muri comments badushyikirize ibitekerezo inyunganizi zabo. Turabashimiye rero, umunsi mwiza. Yari Sentama Mushakamba, mikoro ni yawe. Koze cyane bwana Sentama, badukurikiye turabashimiye, mukomeze mugire impagarike n'ubugingo witeka bahire.